Ini pagbidaan cellphone iPhone 14 induk iPhone 15. Inin pagbidaan nen si Allen ni hadja magbidda na iye duk si bantuk ni. Inin iPhone 14 duk iPhone 15 sen bantuk dialem nen bang ilu ka iye. Ubus ek kanimana mal pagbidaan ni si Sarjelan ni hadja asal saddi ni. Tabel line iye we Samsung iye Sarjelan iye iPhone 15 in pegge type C na iye dumen na iye Sarjelan ko iPhone 14. iPhone 14 in sa inin bantuk Sarjelan nen asal magtag na pe amban iPhone 5 sa inin ni Sarjelan nen sampai iPhone 14 magdambo Sarjelan nen. Pagtek kasi iPhone 15 saddi ni Sarjelan nen type C ni tabel line iye we Samsung. Iye may cellphone makajari ni pasarger bisan si Sarjelan Samsung pegge type C na iye. Inin iPhone 15, iPhone 14 in ga duusa. Suga bisan Allen na inin lang kyo iPhone 15 du 14 hadje 14 in. Hadje 14 in kuahat to. Sayan. Hadje 14 in kuahat amban 15. Diki kuahat 15 in. Suga banis ni mana mal pagbidaan ni tuuhad da si seddi na inin 14 in slide iye bang mute te makajari pariawa te miniut ubus makajari pariata te balik na iye helling iye pagbidaan nin ubus 15 in ga niya tinobok ni hadja dumen na iye slide tinobok ni hadja dn no hadja automatic iye mute ubus dn no ruisab automatic na iye helling na iye pagbidaan nin 15 do 14 na inin may cellphone iye tabeliten tu uram Saudi dambuat tu si Maria duk dambuat tu si kita iye nilo pag vlog-vlogan ten duk may pag editan te videohin tu unike mun dambua ni dumen ni kita magpinda-pinda gini maglinda-linda tu si Mariahin gini taluka ko ginantian password ni we niki katawhan ko password ni nasayan sara kami hintu magdambua luma magtuhut-tuhut gay magkinatao password cellphone demikian din si akuhin napigi si aku isab papikwad da silwe ko luka niye siye hindi sad pipinatungan-tungan gay luka na ipagbidaan nin suga say mi idol gay kita kajari makialaman cellphone sa wete pigi kaniya-kaniya kita ru business te cellphone nin gay kajari luka ko cellphone kun gay kajari luka ni sayen suga sayen mi idol mangkin sa painte FB taluka ko siye cellphone ni hati ge talukaku na demikian din sa isab FB ko geru isab talukane pegge cellphone kun geru isab talukane sali kami gay magkinatao ini po si Maria pegge magsambi ni kami dehelo inbennal nin inin si aku inin iPhone 14 Pro Max inin ubus pagtek ka iPhone 15 Pro Max inin pagdamak ko ni po si Maria hinasaben nalinin pagdamak ko ni siye pangurong ko si iye ubus si akuhin baahon ni iPhone 15 Pro Max